much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. So the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And you're not a location at the Kofi Adoma junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi. Yo, abusiafo ene adofo no mesanso ema obibia akwaba sonko ede eba too much GH so na abusiafo musomfo muniaba ekes kapane nenso minimo edi eye ehye na se de moamu enim no ede chese yesi enkonya se dia na eye ensemu a edi atentwie ewo wo manyi emudi di se ye ka di se chese ye pe ensem no ne pomasi bre no enom ene ye pensempensemu etwe ne srem ene abasa ewo yapono eso na ensemu dodo na ena ababegu eye yapono eso a chese eye ade a ekoso ewo ye mayi emu ase yanhwe na ye ntu hu anamo anase yanhwe na ye ankasa amfa nwa ye didimu be hu ana chese eno nam so na nyoma bebre nam ena ekoso ewo eye yasetena ene ebiem soso ya brabo emu na no soso nam so bama oman no soso no ahre eye enyoma dodo na epi na abusiafo na de ya me ne wo kasai de mo be kaya ya enada na je se ye video circulate audios ne nyoma bebre na edi atirentwe de efa Kofi Adoma wanwani aye papa ya wono oda eye Kofi TV anu na ebiem soso oye adwuma ewo Angel TV anase Angel Broadcasting Network ehum Brea chese nensemo okoko wehye ya maami bia ne din edi gifty eshon okoko wehye no say won rest wo na beye den na nkwada waje wo ma akire no wo mo so etime enya abrabo pa na say wo wan na behwe eye wo me no na nam so Emma bloggers and other people so fans some no I just woman dream mu na na ekoko bie mu na just say one more circulate say ya papa yi ne wo kani ana say ne yire a woni no etie waka eye enchine egu abra aduane esiso no ne speculations ana ekoso na me no wo eka say e dia ya papa Kofi Adoma so aba responding to and some no ebi eso na ebusuam ye toa eso enso so ebiemo e dia na ye Captain Smart Captain Smart so ababa be kasa chese na nsei entemo e de ne nkasa ye no de do so pan eye wo ban so dia na wo ba with ye vim and vigor a wo hu ne sese no se wo man no wo ma ye wo ma dwen sese onya de se wo mo betie wo mo kasa bokoboko ne de ne wo mbebubom e de ama wo mo enye nkonti ba na se enye etu so no mo de be ma wo man na sesa na emom ye true wo mo tough messages e na wo mo ebe kasa na no na wakasa de akwakodum pepe so se wo hia video bi na se audio bi ebe prove se wampa wono ensem bi wo hono ma wo kan ye na se wo mutimi edit sa video no eba dia ene no nam so e ma obe resign ede afri nu dwumadie mu as ye journalist no na eno nkokoda nchen so ene den so video bi so eda ya pono eso am se ye wudie no dodo na ekoso e wo ye mayi mu wo bi fa hanom ani yakun obi o fa hanom ani ayese chese eno ma basa e na ekoso e wo mayi mu abusuafo ensem we ene de keka ho na ya bɔ no beda ene de ye ba be pensempensemu na ye biebie ensemo ani so ede amamo na enu enti no mato ansa ede afra mi ankasa me papa prophet Bernard Esiam owa hanoma ye nenom ebeba ba betwetwe eye enkomo ede afa ensem no ehona nsana ye bema no akwa abasronko na wonzo so se de enoma ekoso wo memu watimi di na dwentwe no ababa betu edwa eno medican akenkan eye Kofi Adoma woni ni poster mankofo speculate se na yire ewo no na na response ni akwa hwe video ni eba ya ma eye prophet akwaba ni post say na wode eto ho no say why do you leave now Gifty Eshon? Who will take care of the little children? I am very broken this morning. And some way yaw
and our day at all a year upon so and no nam so a match as a Ghana for the runner starts a year blogging a Kofi Adoma when near woo and a breaking news as a where Lucy a year and a wife and a keka a year and one. Now was your phone a response our day a buy and Mama young com na young concotier and far and brand bar. What do for a higher door and some no emu esuko? Anna site be a story. Kofi Adoma loses worker, which wasn't true. Na me ignore ye. Workers see. I walk one afraid. Kofi say, "Oh, we ma shedding. Yes, we lose workers in the back." I say, Mark, Sifa, Ernest, Paco, and who? Which of my none of my workers near free. And now no pa and me uncle back on a friend on Gift Araba. In fact, we created WhatsApp group out the mechanic. So, I think WhatsApp group no cry. Many meet near once, but you're such a nice person. Until after the group, you didn't come up. And me when ran a call group no me who say, gift you free. Me say, really? So it was a shock to me because the man our woman shapa very very young. Ketwano ni afekra or no, but 2 months cry I doubt. And see, I felt so sad, and I just did a post. I feel their sites be a fine. Kofi Adoma loses this. Just say different angles to the stories. My friend blocks in Libya. Maybe say, "Oh, yeah, sorry, we will change the caption." Charlie, you know, we've been in it wrong. Sometimes deliberate errors be just for traffic, and it doesn't help. Like I'm inquiring, but you get calls. Oh, Hona Papa from Hona we have from there's what is the story? Story is being yet. Mr. Remo, Charlie. Ataya trend with the mimpe. Nipa wu I am your uncle. A very gifted show. A very good friend. A very good person. That's all. Me work a beyond soon free mo. Yes, Angel TV share and okra no nyame adom asan babak. So well, from this sad news, as if we are waiting for sad news, Sebetro and Kofoso we do stories. It's not the best. Please, sad sites now. I hear those stories now. I'm pulling it down. You see, we are all in this job. And I've taken you on a site be a story. Kofi Adoma loses worker, which wasn't true. Na me ignore ye. Workers see. I walk one afraid. Kofi say, "Oh, we ma shedding. Yes, we lose workers in the back." I say, Mark, Sifa, Ernest, Paco, and who? Which of my none of my workers near free. And now no pa and me uncle back on a friend on Gift Araba. In fact, we created WhatsApp group out the mechanic. So I think WhatsApp group no cry. Many meet near once, but you're such a nice person. Until after the group, you didn't come up. And me when ran a call group no me who say, gift you free. Me say really? So it was a shock to me because the man our woman shapa very very young. Ketwano ni afekra or no, but 2 months cry I doubt. And see, I felt so sad, and I just did a post. I feel their sites be a fine. Kofi Adoma loses this. Just say different angles to the stories. My friend blocks in Libya. Maybe say, "Oh, yeah, sorry, we will change the caption." Charlie, you know, we've been in it wrong. Sometimes deliberate errors be just for traffic, and it doesn't help. Like I'm inquiring, but you get calls. Oh, Hona Papa from Hona we have from there's what is the story? Story is being yet. Mr. Remo, Charlie. Ataya trend with the mimpe. Nipa wu I am your uncle. A very gifted show. A very good friend. A very good person. That's all. Me work a beyond soon free mo. Yes, Angel TV share and okra no nyame adom asan babak. So well, from this sad news, as if we are waiting for sad news, Sebetro and Kofoso we do stories. It's not the best. Please, sad sites now. I hear those stories now. I'm pulling it down. You see, we are all in this job. And I've taken you on when you see an error, you correct it. Until Mr. Wamon correct it. Why? Thank you. And please share this one as well. The way I'm going to share back when I walk. Now go for a throw. Me want to football to a frame. Me want to neck dance to a frame. Me want just say, "Oh, penny phone." I'm like, Charlie. Anyway, thanks for the concern. Nyame adom. No bad news has hit us.
papa ye nua bema Kofi Adoma ede ne nsem no aba abetu edwa eno no na ensa na ye de nkomodidie no ebe hihye so na mekai mo se nani de di kan a wo hwe ye channel yi ede na ehu behia se wo be subscribe to your channel no na wa mia notification bell no eso se ne ebe ya ye nya upload video bia na se ye call live se ya wo susu wetime enya notification our phone or laptop and answer what tablet so now one am sa akonya ya enso na chese wa hye ede ama afoforo na wo so ehu de ekoso e wo man anywia say afanan enyina na wo ma dwentre ene wo mo ensem bisa no so no na mo de ababa begu eya comment section ho na emrepemu eno no yakenkan ede ama mo na ebusuafo an makwakotie no ede na chese abrewa yipoma kwemu say ye de ye papa prophet Bernard Esiam oda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano eba bechem ti mon ka me ho na ye ma no akwaba sonkom eja ye mo akwaba Jesus ka odifo bibi aboko de ja obade na da roma ye ho den se sonkom ye da Kristo ase na odifo ye hwe oman Ghana nyoma bi wo hono ma bibia I said obiate ya nhwehwemu bia ne wono ma ekoso ekoma obia de koma posifo nyina obi wo hono ma obi nya ko no kokko report ya na so onya TV bi se ya so mbe ye nhwehwemu ama na sipu be ho afeni ajeli wo bia eni kwanse ajeli no na se ya punish obi eni kwanse ya punish later on na afi ya kwakwa ko hu se sa asem no nokure no eni how ya responding to a issues ye nya te ya to one amon no etwe yi ana sika de mekane se ntwe ba ma mi di kan chia motiefo okay omo hwe no muti e chirichiri ni benche nse ena oman Ghana ne edaya no se oman ni Kristo so man ati ase but ohun ba asema na se ohun ka adwa mu a ho na ohun ba bia wugina as oman ba pa anase Ghana ni okay so ati ase na ene no asem tu obi a empanimfo si dudu ani san yo so takrache sa na asem tu obi a unse no ye bone no ekwachi eye dwuma ntentem ba oya de papa no a atwintwen ebetima ja be 10 years no obi ante ho hwe but at the bone ni de ene ya ma bone no so fa ye no mum e wo man na yetim okay o man na yetim ene ye mpe no koreka okay wa be ka no kure bia na ani san o se na be ne tie no okay in Micah chapter 3 verse 1 to 12 wa o se lawyers judges police commanders amampa fo mu nyina mpe no koreka eji from mpani be si na asen obi anya papa but ene ye tia the body pe entamala quickly we dia ma entamu na ko but obi ya the papa e won ye ba betina se bu kompo akohwu ya akohwu sa na tie enso bone ne de ye nduedue mu hunu se debi bone enso so ye bone ampa nokure be de wo mu ena ade ba ko nso mu ni se sika oman ne ya bosonso man oman we ya yetimu no ya abosonso 100% but and then no ye de Kristo so bram ye ni so what you say ya Kristo so man ye Kristo so man but o man ni abosonso 100% no doubt no ni better wase san say ye nananom na so mo so ma ye abosom ba se no ye den ya baba baji Kristo obi ane ni gidie ne na yi a wodi to na but ye ntimi nka say ni still ye da so wo ye boba ye abosomso ni mu 100%. Sika me meka say ye ni 100% kwa mu be 99 Kristo for o man mu 10% enti no kure no eba ye kan kure ne she okay so and then oye obi a utwa to o man Ghana mu a ye betima fa penny sisi a because wo no ungina no kure so ubetima bi asem ubetima poa bi asem ubetima poa bi asem na ade na tiba akoyie in someone's favor ba obi a ye no kure ka anase wo ye obi a ye de no kure na hyewa no say the voice out the truth a ye de and the pimpin ye twense boni bi nsi ye twense bibi boni bi ntu obi na je say ye ngina so mfa entene sa pepepe sikati ase enti for me mpanimfo no so ade ba enkola ye wa ase no tese no kure ni o man nim no kure nim wo ka no kure no obi so fin say ya toro ba wo twa toro ye be ma mo obi ya tum eno de onya kan ye na ye say ya mpa na je say wanya supporters on se na de ntem enti from mpanimfo no so ade ba ase no ye nyina ye tikika ye nyina ya pro ya mane
ɛna nokore kapa hwɛ Ghana constitution ni a wɔn ka sɛ yɛdi bebree na afiri Bible manya nokore o Samu na sika nokore Bible ni yɛde yɛ constitution of Ghana laws na asefo no a ɛyɛ den ɛna atwerɛ edin na nko ɛyɛ nokore ahwe ase nse no ye sori obi ina ye the Bible ya na manipa ni ɛde Bible onipa no ɔde na no mfamfa bi kɛkɛ na ɛfa adeɛ no owi akɔ akɔkoto ne suma na bosom wakɔyɛ ne rituals bi sika wɔn na de nya enti ɔman na nyina nokore so ɔman na nkasa nyina nokore so but individual bi na yɛ adeɛ ma no so awurade ni okay wɔn na de ni nya akyɛ no yo odifo na chese say no nyoma koso anase say bibi esi ti social media so say nyoma na bibi boni bi eye eso say ne yen make ye amendment wo ye nyoma ho anase like asin say asotwe bi wo ho no mo a yen twi nkofo bi aso efa bad news a wo mo de bebeto abonten no wana wo ni say no ebetimi aboa say obi nukure ade no nim pass ade we de anya nukure wonim pefe enso so wo de baba beto abonten say nipa ne yehu a ye ntwe so wo bone a waye no ho ana me de sika so busa meka say 100%. Okay. Because ade a me hu ni na so awu di a wo betima bo man ma na yi. Okay. Ade a mente na wo so atede a wo betima ba beka wo betima bo man na ma na yi. Wo de hwe both MPP ni NDC yemfo munsinsane aso okay asebi wo a eba utitum se we enye nokore ensuchi na pani bi gidem okọ NDC bi ho okọ MPP bi ho obi e kan ba ade ni be wiye no na fi ye pacho na o de gu ni pa no fi atane se di image nokore on se na baby ade fi enti na ne no pa de wo se ga na ye shepi no so mo be se sam na nsem enwoma e gabu no man mo be se samu nia no manage me gina na so kebi ma min kebi amamu nya na di we aba sika ti ase kebi ma min kebi amamu but so all right and freedom of speech all right enu nkyira se kaseti apani sika ti ase freedom of speech be enu nkyira se fuano e kaseti apani esa Bible no di wa watro na asema to de wo be ye no obebu atense de wa wo nipadua de ye ne tie but opani due mante operating as ya dey obehunu akwala from months se to so du nokre because abobra ba bia na mo ba betwam onse na de nya enti wo se empanimfo no sit down eti bi chacha nyoma na sukọ no ma bi kwa timitina so di mahama atem sukọ no ma bi tifie no di akufu ado atem na ba ko bia me koto wo Facebook me page so me ya afra branch no na me toto na no timi se jadi ekọ no enye papa because when who so be here into no susu ye bi ye video be to di atam na be blocking na me cover number na friend me tire na tire na no o sit down and am one of friend so down mate na me nim amanfo ye na me so bi di ho akwa jimi enti we say se pedi de koye bi security a enya no a eno ano enti de re emagunu ne na we de so bu wuti se mo a 2018 25 31 31 krapo de na chese wanyini baby abi ya sori wo no be ba wa tare ho no 26 13 18 17 chese mobo chese say ya hu be hia say ye constitution na say ye mra na ye de ye adwuma no ye nyen sakra ye wo mu a asotwe ne de wo say ye ntwe nkrofo say de be ye betimi amoma no etimi go in a good shape yo odi for ye betoa ensem no eso na ebusuan for ye toa eso na mekai mo esem Ochade Herbal Center ena eso yasin ema ye de adwumadie no eba ebebe so mo na chese wa ye gonorrhea diabetes ye syphilis candidiasis biemu nso ntehyewa yare asthma yare ewo wo so edia na ne nyina no wode haban ene nubuna ena edi eye nudwuma na enu ntina hu behia se wo befa ne number ewo screen no eso na wone no atwetwe eye enkomo na enya no nko wo ba wo pa wo be ma wo low sperm count wo be ma no esu a wo pese ye enlarge no emfa emma na won so no just ye ma won samrane edia na ehu behia se wone ochade ebetwetwe enkomo na kache honum no ebi ewo eye dansuman na ebi ensusom ewo eye tamale ne number ne da screen no eso na chese ya toa ensem no eso ebusuafo na nse yi entemu yi edie ya papa Captain Smart
waba bonten waba bekasa nioma chese ekoso wo memu ye hunu face the country said odi no hu agi mu ema wo mo tu anamon kwa proboad wo mo eni kokoche independence square ni nyina na chese ye papa yi wogina mu ebie ne okokohwie nsa nyina okogu ye nsa libation okopo bi ewo hono mo chese wo mu yi apaye ne de keka wo chese wodi mu etintiman a chese ni nyina ne ye se ono die woye the spokesperson e de ema oman no womo entimi oman no ntimi ndru bedwam omoka bia endru animu no no de wayi ne ho aso wono mo seche se because of so oye media personnel no de na je so obenam sa akonya no som na wode akasa e de ama oman no endru bedwam no na ne nkasa ye no mu no ebie no bi no mo dem enye ebi no mo enso so e de na mo beka ya na owo Angel Broadcasting Network wona na je so wodi ni dwuma eno nam so ma ensem bi anase ne ensem kaye bi ankoye nam so ma chese ya papa doctor Kofi Oten ma no suspension political suspension na abusuafo na nkinim se ensem no de akwa da ya papa yi echire mu a wono enya de so wakasa editi amampanyi na nadan Kofi Adoma ena de nso se wakasa editi a papa Dr. Mahmoud Bawumia ena ebiem nso so ne ya papa Alan Kwadwo Chamaten no so wankasa emfentia no former IGP James Opombe no so enya de se wono so no waka bibi boni bi den edi eti ano anase waka bibi boni bi ede for wo to the stand so wodi wo mo atem enti se Ghana for dwene se wodi wo mo atem enunti ena yeyi no edi efe wa kache o mu jam ama o mahunu se MPP for na no mo ye o madwen so o beyi na afri Angel honum ena chese pressure wo mo de ma ya papa Dr. Kofi Oten no nam so ma chese wo mo eyi ni front so wo mo gitu mu na se wo mo kasa wodi mampanya atem dia wo mo emphasize audio no ana video no emfa embra no mo timi de ba pan dia say media general wakakopie mu honum a wo ye ni dwuma wo Onua FM ana Onua TV no wo beyi ne ho e de afri ana so be resign afri dwumade no na ebusuafom na nsem kan ya wodi etu dwa no wo ho na man ko timra ye ba ya je wodi for adwenchede afa ensem no ho bia wum bia meka Ojai. Bibia Sambia. Look, I am beginning my morning show at Onua 95.1 and Onua TV today, and I will tell you every single truth. Captain Smart. It was exactly 7:45. Ojai. Bitte my bro sign him. And I friend me. Kwakwiti friend me dwuma wura. Ojai. O friend me dwuma wura aboso me mienu, no friend me commander. Ojai. Offer me commander bosu mi do ba fa me commander in chief. Ojai. Kwakwete na de to me. No catch him say commander in chief. Ojai. Adwuma ne de no anda wo ye no. Ojai. Na mom be bia e ko no. Ojai. Misuro. Ojai. Na me say doc na adan o se mesrew. Enipa bi akwaga bi o kire da ko ho o na kan obo amboa. Me say na bibia wa sabo ebu no meka. Because enne and I make my morning show na say. Ojai. And I have told you, I am not afraid of death. Ojai. If I die today, and you will plan and they cool me. If I die tomorrow, and yet they will so yet on the bed. If I die next month, and yes, say, I don't know, I mean, catch them or bring some say, Ojai. Makwa job dia. Ojai. Wo betimi de won sa kan honam no. Ojai. But kra na timi mu no dia. Don't dare. Because I am the God of Israel. Ojai. So what committee? Ojai. Na pressure na eba no. Ojai. Ya the taxes abegu me so. Ojai. Manye careful adwuma ne begu. Ojai. Na me ne won ate ase se. Ojai. Bema wako suspension. Ojai. Na mom sa suspension ne de me kwakuten. Ojai. Emfiri makomam. Ojai. Emfiri mumu. Na mumu no. Ojai. Enam sa pressure nti. Ojai. Me pese wo twe wo ho kakra. Ojai. Enam se kakra sesen. Ojai. But before na the CEO, me more the day. He doesn't warrant my energy. Ojai. Try me no catch am say Kwakwete. Na mo man kan try say me my friend. Na me kan with him say wa akwada mpa. Wunyini ye.
ada obenyini no obejai jimi no Captain Smart. what president and founder man can't say me my friend say friend no Ojai. and I'm a friend no no ne share sa nkomo na me ne wudi da se Ojai. and I me sere wo me tirim tie yenti a me sere ya ne say Onua. na Apostle Adoma of the Church of Pentecost or called retirement catch there be say okay I have seen something it will come to pass but stand your ground let me say papa there Ojai. and look Apostle Adoma say Pentecost a fan of prophet Adoma or you tie kokoroa as a sinner na o twa kire me wo phone no so Ojai. me tie na me say papa minim Listen to the king of morning Me. shows. minim enti man how enti say na tie dia political suspension 30 days 30 days you know a shall say the 6th of May Ojai. by the 6th of May okay chem say wo kwa adwuma na say wo pon a Ojai. na wajai Ojai. ti me koi Ojai. eti what is say maso microphone and a pressure ni san shot say hey gbaguti ya kan cha say mama kwa ni kwaduma and o san frame me Ojai. for the first time ever say a whole owner of a radio institution Ojai. e ka kire ne worker say Ojai. o ka say misru Ojai. that was an inferiority complex o ka say misru ejuma ne men to aso and I could hear voices behind him I laughed Makani ye kra. I laughed Makani ye kra. I laughed Makani ye kra. and I began to say look I don't believe the Gabby story you told me Captain because when we call meeting no Ojai. I was born no Ojai. that time that Gabby call your friend say Kofi Adoma Ojai. and I say sir and I say Okay. ane and I made it scene chain Ojai. and I me ma me ho kwan say Ojai. osoro Ojai. de o kan ye no ma ensi Ojai. na dada ye be angel no go and watch the video me district pastor ebom paye Ojai. and son of prophet Amakwata I had a child with prophet Amakwata wasere sa me yes nkrofo bi say makwa Amakwata so ma na pamo Ojai. mo yare I say my son they don't have anything to say about you again Onua. I love you and the so-called political suspension came on Ojai. enipa odi kan breaking the said political suspension eye Imani boss Ojai. what him did atro on Facebook Ojai. me mondi say wa wonim no Ojai. Imani boss Ojai. say smart I am listening to you and all of a sudden you are not on air what is happening and I'm so I have a letter and in that letter Captain Smart. there are 4 names mentioned in that letter. One name, His Excellency the President of the Republic, Nana Danko Akufo-Addo. Me, na me kuta ni nsuo Cape Coast. Me, na me dey abuo 17 kuta tire dinechi okumi preko. Fellow Ghanaians. Second name, His Excellency Dr. Mamadou Bawumia. Time NDC. Huh? And we need a warm election. Ojai. Na MPP, yeah party court. Ojai. He met me one-on-one and gave me details. Ojai. Somebody is sitting on a certain network and speaking nonsense. He is smart. When I met Bawumia, where were you? He is When he was giving me details of the presidential election petition, where were you? Nonsense. Captain Smart. Because of the election petition, Ojai. I was chased from Wokrom Estate. I had to go and rent at Sereso. You have no idea. Stop that nonsense. Third name, Ojai. Alan Chematin. Ojai. Fourth name, Ojai.
IGP upon bueno. Say me didi watem. I want to stand here. If anybody anywhere can tell me from the 1st of June 2020 up to the 1st of June 2021, if anybody can ever prove to me with the video that me, Kwado Smart, insulted Nanado, Baumia, Alan, and IGP, I will resign. There's no video. He is unique. There's no voice. There's no audio. Captain Smart. It was a political suspension orchestrated by big men of my own party, the New Patriotic Party. Because Yankan Anuntum, this Yankan Smart Anuntum, no, it started somewhere in 2002. I will take FM. That this guy, why is he? Smart. Eden semno aba betu eja eno no na eno na chese amadodo na eka say there be o captain say de dro ne de eya abroso nyoma bi wo hono mu a anka etwem na waja ama na twem na because obi benya video na o de brown na nunti no wo ba bejai be aya say wanya adwuma a wo ye wo hono ma wo nya usika dia na ene na chese den ya na wo pe ede ache dodo na hu ni say de bi say ne nkasa ye no eya abroso onto eya ne bo ase e wo ne nkasa ye emu na ebusiam say de odifo ewa ha yi ede ye bako eye ensem no emu na odifo wo hwe ekwan a Captain Smart wo babonten ebebe kasa ewo mu se na kokudro no de eye se nipa de wo kasa wo se wonya kokudro se de be ye nipa be hunu se de wo ka no wonim de wo ka nanso so to the extent of say wo be kasa to say wo be ja wadwuma ye because so wo bitimi e provide video bi a wo hwehwe e de ema no de keka eye enwo a how a wo kasa nanse no say na wo hunu na de na betimi aka fa ho sikadi we de me de bia no I've never supported this man. The entire maker say I've never supported this man. They say okay, Job chapter 32 verse number 9 to 10 was say enye wona wanyini pi ena woni munyansa na enye empani na wo hunu atemu mu ana sabe ya papa yi de bia o kasa edom tie na me mate se o kasa tie ampani fo ni bi kura apen so what you say je ma me yi station no kura through the two other stations said the olio e mabunu no e de konyu mabi mu no Ghana mpanimfo mo na nsi o so what you say wo mo na nsi o pa ne said the abrante ne wo ka ho elio mabunu no e de ko baabi no yesere no what you say wo ye wa adwuma de apɛ obotom sika ye wa adwuma fa pɛ obotom sika so what you say now what about this Brea company for Soria. If you baby or do besan. When wompe. Whoa, and then no dear or cover back cra. Namenity, Namenin, air fill the country. So what you say? Fill the country by Nanka a year. Okay. Whoa, not a year pa. But said you go about things. Once I didn't answer. Bible said, you are better set your penny biano. Ube. Okay. Sikati asiye ena akola ya to ne sra no oguni papa ne maame ni mu ase sa wodi ebusa se eyo papa ena ye mahama ena obi di na tem se ya wo ebe ye ode eyo papa ne ye kufuado ena obi di na tem se ya wo ebe ye ode ana wodi ebusa Captain Smart eju de ebusa wo se put yourself in a kufuado shoes and say put yourself in Muhammad's shoes say wo na papa ne no eno obi di na tem se ya otiwa di na be se di pan o twa sam anase e twa kwan na e kwan ma me fo twa se kwan ne kire but e be count dia o se ntene oh ene enam sango fu e mabu bebrebe na respect ni pa wo mu ya mpanimfo bio wow sabe ene ba bi o mo de nkola na bi fafon ya mpanimfo nto mo na nsi ho okay ena hu se bible so do be cassette eja anase enano what you say you be twa no mpa na so enti emo bi mfa wono ni selfish interest ne nyoma bi a ope
any position bi a open no ma bi a opese o apai na onfa nkoka na nkoka adwam Okay. maybe to no kora na me dey adwuma. Okay. I always speak the fact and I remember here when him where Proverbs chapter 19:29 till Proverbs 29 verse 17 or say tinetinoba na wama wa home na wama okra anika what you say no ma be start nyoma no we ya no we atem we ya no we na tem ye di atem kwa we kodi asanten no pem so ye kodi na tem ana na tini ba bi a wotwi ni hu what you say ekofo adu ma bebre bai once na di ni na Everybody to be so. Bible say enu me nka de odi ne hutu nipa so. Na odi nipa ne nsa na basa. Na ofelu ade na abaye. Ekufo ado adi amampani nyina no. Enye se bibi ntia wo. Or ye governor because of something. Okay. Wow, and I won't say obi be di amampani won fin say easy. Any kasentwi so. And I know kasetia Ali Mahama from all this. And to the busa who say you wona your vice president and obi kasetia wa will you accept that? And also be giatu say what you knew atem. You knew atem, okay. What's na dey nyanche do do any sand your sutakrache. And na dey do tumi ekuta no ye paduma bebre. Mahama ba so and Mahama yese obia ni o ya akonyama na ye nya no ho asem nka obia ye ka no ho asem sikati ase but ensem fata wow ye wanya bibia mo ase ya mo no kro no ensem fata sa amemo ni na form governance na say ye MPC na na form ni ya lio maburu be 50,000 ni di mpanim fatem ewrade so se yo be di na say ja atem wo no be ye twa ne nkwa na so anesa enti no be ko wo manche and I go to shin cash ase motor crash we ya say all sort of manner of things now obi di onu ankasa ne won se wo mu bebre na wo na mu tin no su presenters bebre na nantin no su okay I'm telling the gospel truth just because so person ne yetie ne kasa na say ye follow no na onu na mo kwa zika wo de mi busa wo na mo kwa na obi ko tuna agbalagba ko ye ne nyoma na ba benyam okay Debbie or na mo kwa wa 45 more baby once I didn't answer but a time will come maybe I ever no be regret ever doing this once I didn't answer say obe so maburu mu kura na educate won okay chechire won mo what there emfo ani nto empanimfo no so but ye wan kasa wa adwuma pray wan kasa wo die okay because wo die na ye wo dia okay obe make a family obe tua rent obe tua bills ni nyina gutire so MP na na se president o metua ma wo ye wo adwuma wo ye no ene de sa ne pan beba enti ya kire maburu ni bibia ye nkire wo nyoma papa odifo wakasa bebre na unhu ne se eye yawo se odifo woti ho ne kwa bia adwuma wafa nkwada wa ase nkwada no a wafa wo mu no obi ehun se odifo de prophet Bernard de ojo ye adwuma ye dedane de wo hye nkran mu nkoso anyem na all of a sudden ade be chen da kurubi na chese wenya pressure e dey free aban mu na enu nti no wona mo pressure na wo je no so nti na won pese wadwuma begu nti na chese obi nso so anu aduane embo no no won ne se eye yaw ne ma ye nua be ma no odi edi anase wo ba bonti a wo de be kan eye sa ensem unse o mo obi anu aduane bo no a eye ade boni kese kwa wurade ni okay so what you say ade a ono ya ebe ma na nu adini nsa akona no what you say feed eye ebi eye the born kura but ene no wo de put yourself in that person's shoes okay say eye wo na wo government and obi ti ho and otun samma no otun samma no so what you say o hine kura pompene na a whole government okay okuta to me okay o kase ye na ni nyina beda so what you say ba ye ni obu ni di ma ye mpanimfo na ye tima tena se edi ntina che enya tendie eni kasantwi eni eniamo ho ene obi nya position bi
akwa nyuma bia sometimes sika ti bi rule nipa nokre pie nipa edi nipa ko ba bia eni kwanse edi ne ko ye wo ma mo ka se nya bebre na wo ma nyesika wo mo ti wo mo no mo so enti eni wasi bia be fu mo ma bia bam ne da ho bam ne ba ye nkasa sa oh ebia o man ne sei ebia feel the country ebia nyuma no bi nkoyie oh empanimfo ye sere mo mo animu a ebia ne se me kenkan Job 32 verse 9 o se ni obi a wanyini anaso obi a ne tinu ho dwene e na kire so onyansa iskawon se entine a gradual process obetimi ni pedi na kasa krokro no wow obi ada ma sei wow akasa e ho te o akwala nko te na pedi ni yo utimi se ah nyansa wuti ye no bom kra de susu nyoma ho e be ye adwuma okay ba nya abu akwasea and we say there be a true words you true punches it doesn't show maturity okay God just say it doesn't show maturity say one kasa baby a won oh and I will say kasa antra so the kasa pb am o ye intasem wadi the o kasa baby bi o ye intasem wadi entu ka bia no atwa so yesa wo be ka ba wo ka bia no atwa so na odi ye nyina sika me ba o ye nyina ye ti o man mu no fix the country na ye de okay wow empanifo mi ye adwuma ebi nso diska ne nyafo e de ropioto e de bi hwe sile queens na asefo ye nyina ye afewu but ye nyina ye hwe but abatuo ba bedu e ho na be kire me nto manfa wo nsem funfuni mi so na asem asa okay eno ye wo personal way opinion okay but you megina edom ni nyina nim wo de hwe Angel TV a television of Angel TV na papa gina wo hwe kasa ya otaka ebi oni Kofi Adoma mo tenase a ebi wa Kofi Adoma ko achibiwe ne saa you cannot voice a word na yo o maja no na wa Canada na je say o so apom ba bia fa because so now the one no aka wonsem but at the end of the whole show ni nyina busa say a company a wo ye adwuma ma no company o gani ana say o lose okay because wo ye adwuma under someone okay and found you pay awoje and found the position I am on but wo ye adwuma under someone. And the moment I was submitting Yagma and someone beyond, I was not to say, who was some limit to be also drew. Okay. Any question one would say, okay. Because the Yagma no share penny. So I just say, and only penny for the movie. But Ubeka Casabia to Odia, to my home ring yam, Frahun to Macacra, bam. I hope one on Yagma, you may not like it. Wow, but and then she can in your money may be firm, your money may be. Obeye adwuma wa ha amanfo behwe na amanfo hwe ne dia obesɛ adwuma no ye na wo pe odifo na ye anche ye be free captain dia ne so na ye de ani ache be fufo na pese mi hu se government officials and say ye mpanifo no wo mu do wo mu ewura enkrofo private work mu dictate ema wo mu ana ye mpanifo no de unse ene no wo ba be si da nkwa akwakogi permit sure what task as in kwaba akwakogi permit ni aba behwe se ba bia wo ya ade no eye okay ana say nye okay dan be na wo be si no wo so ne de hu eschire what ya see pintia asase ne na ho kwa ena adwuma na wo ye no e wo so show maturity okay wo kire sa wo your painful okay wa adwuma bie de wo ye bia wo dim de wo ye o sika ti ase but enye ye no akwese wo de ba bia be ko bia no na esasa bi ta okay adwuma bi ta okay sika ti ase enti enkasa a good ayi and na say enfa a good things enkasa ba wo a say wa reputation just as 100% ya kwa asuma si de ba bi ba ko ye adwuma bia no ase wo no egu what is all this oh Bible say edimpa yes nya hunya edimpa jadi ti na hunja dimpa in the face of the earth uwa ya ka say bia Captain Smart obi a say ni say no ye ba be boni a de odi pani wi atem de be boni a de na oye pani we say no ti esake no obi fumu a obi mfumu nwa wo okay obi a betima ye mistake on this earth obi anya 100% enti adenti na yen carry ye ho into that essence so obi anya 100% so what you say obi a betima fun okay adwuma na Captain Smart ye kwa adwuma mu a obehu errors awa ye adwuma mu a o makata so aman sure so what you say ye hu akwa enti obi hu ba asem a feel for that person obi bu o man wo mu ni ya feel man say wo de nipa be 27 million enipa tu ni cabinet ebu o man easy
enye easy lord kwa ni dada o ma mu nyina betuma ye ni dabi yo odifo wakasa ye pa na ebusuafo ye free captain and semno eso anachese ye die ni ekokopiemo ewo Asem North District Capital Asem Breku a me ne wo ekasa dia awo sempa ena efri wo ede eba chese ye ma mi anidin ede ya bedua a wedi 67 years edrosia ensom abusuafo ewo Asem Breku ewo no ba ma mi chese wo ye kuani a wo ye ni kua adwuma ye beka se wo ye farmer brofo kasa no ai wo ye farmer na wako eye na efu ma chese abusua efri se wako efom wo na enya de sem watimi aba eye ebiemu na eno na chese wo mo na mo a wo mo ehwehwe maami wo mko hu ya chese maami ntade anada no wodi efri eye efie no entade yigu eye baby wo mo entu wo mani na wo mo nkonkwohwe chese maami na abusua enkrofo awudifo atimi akwakwa maame no wo matwa ni sinsen wo matwa di efri won me free ni sisi wo eba bebe fru ni ti ho no ne de chese enka hu na efri na se wo no ma baby na kosu akuma no ewo di kokosi eye ne na se ede ehomom na chese wo matutu efom baby na wo mu edi asiem na entempenti no na chese wo mantimi ansie ni ye to the sense of makata anwa na guso ma chese nkofo hwehwe no mko hu se ase nipa nan ene da we wo mo enkonkonko hwa na chese yobi ene yakunu a wo mo fra post form a wo bebetu na chese eye maami ya chese ni ti efri ni ti ne kwon ne bo baby a ne mpokua ewo eba na fruma so kokosi ni sisi de chese eni wo na emom efri ni sisi no esane ba ne form bebesi ne na se emom ena chese wo mo ehu ye na ebusuam video no ewo ho no mma yenko ne yenkonko hwe emfa embra ne ba de ekoso wo memu anu ti ama wudie dos no adifo no enim ye huhumu de wo mutimi anam so acheche ensemu ede amanti yenko hwe video no embra ye ba ye beto aso Onua. Oh yeah, okay, I'm telling you. You me in Paris. Ah. Hey. Mumfa roba no mrawai. Yanko second one. Jina hwanza wasi yanko second one. Onua. Oh yeah, okay, I'm telling you. You me in Paris. Ah. Hey. Mumfa roba no mrawai. Yanko second one. Jina hwanza wasi yanko second one. Hey. Bali bano wadi yo. Kwani baby. Day. Mukasa. Nana matengo na kwesi na. Saba wese. Ndi pe kubiara yako. Ebedi na wudi ade se da sebreku man so mu firi breku hayo. Sa ya ho. Munche mutumi. Ebi biara, mo dira ko te bia nananom. Mo twa mo bra. Yeah. Mo man si o manu
Oh yeah, okay, okay. Ah. Hey. Momfa roba no mra wai. Yanko second one. Eh gina ho anza wasi yanko second one. Hey. Bale ben wadi yo. Kwani baby. Day. Nana matempo na kwesi na. Saba wese. Endi pe ku biara ya ko. Ebedi na wudi ade se da se bleku man so wo mu firi bleku ha yo. Sa ya ho. Mu che mutumi. Ebi biara mo dira ko te bia nananum. Mo cho mo bra. Yeah. O man si Hu ye eno no wo mu se na ye de nyoma katakata ni mu amu ni me ye YouTube wo mo policies ne wo mo enyoma ntin na je se ye ntimi enyi maame a che se ye na kosue kuma da so na de jano emfa ento edwa sa emanu enye yie na ebusuafo ewudie ekoso wo mayi mu se enye ye oba ne bema na wo mo etwempena na mentime ho ase bekoso na ba ku beku ne yonko a na che se awarefo emu enye eno nso so a na che se enkwanhia na di nipa ekowom ankoye san nso so dia na ne che se ye kidnap wa na ye twa wo honam akwa baabi na che se ye de kwa ye eye enoma bebe eno ne nyoma ekoso wo mayi mu de entrene na nse yi entema che se wodwen ho a wonte asem ade achi ade se biede bia wo bi ewu enya bone fosem na ebesi enya nkwanhia na che se wo bi na aku obi de na to baabi ene che se enoma bisi basa wodwen ho a wonte eye asem ye besi ye hunu se no eye wiye miemu ene ye wo ye nhwe se dodo na ebekoso anase deni ebetumi ayem edi esisa nyoma we nyina ano eye de ekwan na wodi for wa he de na chese me ha me ho enkasa embrace so wodi for de wo mu hunu ekọ eye echenya me bi o mani ma wo mu hunu nyoma emu ma wo mu etimi kire eye ensem emu enti na ne odi for video yi wakwa ko hunu bi de ya na ekoso wo mayi emu yi ede ya na chesesese empempe so be na sese wo menye edra bon fosem aye bebre e wo memu aye ma e wo memu eye dentia sika so be ka ya mere bi atwa me kire se 2020 ni pa bi mpa sa ka accident bi ba na afiwe ye me kan se abayifu afi so ati ase na afiwe nso no from enakopem 2024 asofo be upa okay asofo e be upa I just wo ni de to nya ntwae debe aye ni bibi ebetimi aye de asia no kwa there is nothing we can do alpha amakwai so what you say na the woman say e ya be ifu afi okay na enipa be upa okay na the same time enipa be un asofo no bibiri na be upa 2021 kopim 2024 obi amodit na afi nso oba adwamanfo bi oye dimo odi 2021 akopim 2031 10 years adwamamo be koso pa o de sika hade from January meka o too much so adwamamo be toso they so obi fa ho classroom crampo anache se pool mu crampo na ni wo mo edwam eno kwa de sha e ba be ya bonten wani betua bi na wo hwe na wo twam na wo hwe ene na unse ene no Ghana a Christopher do 10%. Me can no crowd too much ya. A Christopher do 10% our Ghana. And I won't say Ghana ni bebre na di nyama som akata omani. E ya bram omani so. Wo de sika mi busa wo obi a oni nyame nam. Ofie bosom betima taako amana yi. Obi a woni Kristo nam ofie bayi betima yo amana yi.
sika cost of me too much and a day. And me phone me to be charging the sa. A day may not cost too much, almost 100 to 150. Where ya way, we ever quite wish ever put yam all town. Ya be a good salmon. Not on one casana who come ye. And I won't say Christians or not pine. Oh, what the Christian can go back on from you. What you say? And I may sound you a deep one now, 1 year a comfort, and a boson for journey hierarchies. 1 year by for the year, man. 1 more start sacrificing kola. And I won't say Cassan my yidi. 1 more start sacrificing kola. Sika, man, your must start sacrificing kola, munishing one. And for months way, copim December. O Christian be a wobber. O Colebia. 1 year one Cassaudi and answer, who shall Bushina, Cassatira Bushiano. And a bit to me, Pet would you for beer or yes, see. No what party when Yamin, now on num payum, and for Mount Colan, I bring him. What did your man Min Cassa, Bab Benedict, and Eco. Emcola. And yes, sir, one more best set it trap, and the car accident you. I quite said. 1 more the woman sa ebe kan keke. Okay. No me yi ne kra na firi ne mu. E na asodi a e wo man ga na mu o church anase sofo no e ye occult pastor bia no. Wo mo ba be start. Enti mesra ye nuanom. Wo mo a wo mo di aponche e ye sacrifice. Wo mo di snap e ye sacrifice. Wo mo a wo mo consume so e ye sacrifice. Wo mo very careful. Okay. Time wa edu e mu sum. What you say? It is whom you know. And whom you know, and he said, so him Alpha and Omega now kind ya on song. But who knew the and you trust a woman baby a bit. And ye so, anybody being young to this and said, a man of phone be ever body jack. And ye so, Sika, who never said when it is. But and now no can say, but dates, copy him the same manner. And Yasam Papa cry. And na mine no I was say my ni embre won pa bomo na enche ye de nkomodidi no baba na wie ye na comments na aba no kakra ye no ye mfa entwa free kwam na chese ye nto nkomodidi no esom DKM opare or say first to be here too much go higher be must may so rest in peace. Ras Menelek or see only liars in this country. Madam Second Edo there but see in fact I love this man of God. I love this man. God bless you. Na Otre Steven and so Eddie or say God bless you. Ransford Nyanfo or say the truth or say tell the truth so that the truth will defeat itself. Yeah, Ophelia don't call and so they say it's so disgusting. Nah, what if for? Say ya nyoma wama ye wunu say nyoma say na koso bibi say na baba besi no say yes nyame onim ne de na wo je ne de enti be ye den ana say den na wo susu no betimi de aya wo susu betimi yi wo ho e de afrim obonefo no ne trap no emu be ma sa nyoma we nyina ne entimi enya ana say wo fie de bi ntimi enya den e ma wo no unse mamenkire obusa me dia e spiritual ba mamenka unse ebusuan ye firi mu no ebusuan bia ewo tumia edi ebusuan so mempese me bobo ebusuan ton bi di na eba kofa asem abreme so what you say obia wo ebusuan obo ena ebusuan bia wona kraboa ebusuan bia so di edi so ena spiritual mamenka di wo spiritually ebusuan bia wona barcode e obo enipa bia tire okay what you say your postal address ye barcode a ebo nipa ni tire a connect edi ra wo busuam edi se obi pese o ye wa okos stage wo busuam o musa obi a ena se o pese o ti sa de no a we ye memfa ntudwa because kan no prenya bi anim ni ye ba ne be kan direction bi a asofo ni bi a wo ma follow me ache ekoye efre me bom aba so kasa bebre da na ye adwuma ena ye sei ye pese be hu da bi enye hu aba be hu mi asem so what you say jinemu se nyame yakoa no kre empaibo na fa sunsun nyuma enso ka ho so what you say what the can dia enu ano no okay but what you say nti enkoye anything differently apart from the nyame kan ye e won twere kunkun nothing but the truth but what you say okay na asofo ya ba ye gu snap ye twa ponche
What you say? Ye way found way bra, cause South Yan, cause South Yan, so brand Debbie. Okay. Debbie. Your quotations walk Bible mouth, a year back 17. Say, Unia a spiritual protection, Obama power out for more. A year no near me secret. Quotation 17, ye did at the mount, Ebi will be a sermons, Ebi I said, okay, I bay fluffy woman, and a mamma o Christo ni bia ho won awie abowie mu say wia o Christo ni papa biara awia ne bo mo masosi okay oh enu na efie mpani efie nkonya efie nsuma na abosomfo hu a eno etoche okay so what you say eya miensa me mo na obi anwia mfa nkwa ne nyoma ene wo nyoma atwa ye ho asia okay oh say o kwa akoto ade ni ma ye wo nyame abofo mo ye 7 a o matwa otini ni bia ho asia a o be prompte. Say, who are satisfied in your spirit. One move, you see them. One will be doing come up. One will be warning. One will show how you swing yourself. But a very a shoes might sometimes you cry. I'm ordained the mommy. Okay. Yo, odi for we dey the nkomodidie no esia enesa wo final words a futu a wo pese wo dey ebema eye emabunu no na den a wo betimi aka ede aboa eye wo mo na na ye mfa ye nkomodidie no ensi the metima kan say emabunu ya aba no nya me difuo se ni nkotodwe nso asika me pa mo chew me nuanom hwe ye pen kwatenten hwe Isaiah chapter 65 verse number 20 was in the mumotafo a bedi frinsia wo ha ansa na wo emu akola benya 100 years ansa na wo na adanti na edem patu afufuru yi ya kaseti ya mpanimfo bi ya ma ya no atera de ni kwansi ya no tera no opani oye honkora eye no me mesrew emo obi ade a oye odigi ni fe obi ade a oye odigi sikagu ne botom sabi obi nye sika ma mema obi o ensi abrantie ye adwuma pempaibo fanyame chichi wasene menhwe obi a emo obi mu abrantie a wo ye ne muntiada say koyu church na bra ye nkoye dabi respect yourself walk nante say the obi a obobra na odi abrabo no bon beja ni nchirima media meji so a prophet Bernard Esia ope baby Esia e abeka old eleganza house Tuesday bia ope so ni medi nkoma obetima frame wo me number 2 we so mesrew o frame nso a mesrew say the ye nuanum amu amanone a ebi mu kasa bebre mesrew ye difu a me kasa bebre ahobrasiem obetima frame wo number we so eye 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 mesrew pe enkwatenten na emo bi emfa ni nsem hu ema mefo wakọ na nkonya mpatuwo manu ato yo odi for ye beda eye wasi ebebre na ebusuan for aha ene ede nkomotwetwe no esi subscribe to your channel no na like videos na share on all the social media platform follow yen your IG page your Twitter page so @gh_ Facebook and so too much gh me ene de midi dwumede ebebeso midi ede ekua sikapa enchia kase so nkoma me kama man eye kwadwo mreku ena ebiemo enso no me engineer eye Andy ena ebiem ras ena Mr. Dobe nyame enhwam nyina na mo boa ye me na ye dwumede no ekoso aha ene edi mo esi desene ye besan edi ehia ebi makram Theophilus Anani so the best media school in Ghana there and too much multimedia college we say about equipment apapa a church for our quadruple ewadisium any air conditioned room there about media law advertising camera handling and marketing there and then location no abeka free pipe junction for number na egwasio na wankasa frɛ na obi andada ma na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati bi too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Onuma One. Keep watching Too Much GH. It's the best.